V Avenue! Magbinisaya ta! Kumusta mong tanan? Ako si Iya. Balay. 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 Usa. Kabalay. Usa. Kabalay. Usa. Kabalay. Duha. Kabalay. Duha. Kabalay. Duha. Kabalay. Tulo. Kabalay. Tulo. Kabalay. Tulo. Kabalay. Upat. Kabalay. Upat. Kabalay. Upat. Kabalay. Upat. Kabalay. Lima. Kabalay. Lima. Kabalay. Lima. Kabalay. Lima. Kabalay. Unom. Kabalay. Unom. Kabalay. Unom. Kabalay. Unom. Kabalay. Pito. Kabalay. Pito. Kabalay. Pito. Kabalay. Pito. Kabalay. Walo. Kabalay. Walo. Kabalay. Walo. Kabalay. Walo. Kabalay. Siyam. Kabalay. Siyam. Kabalay. Siyam. Kabalay. Siyam. Kabalay. Napo. Kabalay. Napo. Kabalay. Napo. Kabalay. Napo. Kabalay. Kumusta mo? Ako si Kier, taga Cebu. Nagpuyo ko sa Talisay City. Kung wala ko'y ginabuhat, magkuyo ko sa akong mga barkada ug magsuroy-suroy mi. Ganahan pud ko mutanaw og sine. Usahay, muadto pud mi og beach. Nindot kaayo sa beach. Kumusta mong tanan? Ako si Mitch, taga Cebu. Nagpuyong pod go sa Talisay City. Nagkatrabaho sa Pagila Studios, isip sa ka-host. Kung wala ko'y ginabuhat, ganahan ko magsuroy-suroy kuyog akong mga barkada. Ganahan pod ko mutanaw og sine. Usahay, mag-video kay pod ko. Nindot kay mag-video kay. Volume 1, Episode 10, Maminaw. This means to listen. Kumusta mong tanan? Mao na pod ni ang lain nga episode sa V Avenue. Lingaw kaayo sa? Lingaw kayo, nakasabot man mo no. Basta practice lang jud mo. Ang importante ani kay magsige lang jud tagpadayon og practice ug maminaw mo sa mga ubang tawo nga magstorya og binisaya. Aron makuha ra sa iyong utok ang impormasyon ug maanad mo og paminaw sa mga tawo nga nagistorya og binisaya, Magkita-kita ta balik ari lang sa V Avenue. Magbinisaya ta. So we're going to continue understanding more of what Kier and Mitch say in the closing part of the program. So here we go. In the previous episode, we learned what Kier is saying here. Padayon ta? Sige.
Lingaw ka ayos ha? Lingaw kayo, nakasabot man mo no. Basta practice lang jud mo. Ang importante ani kay magsige lang gyud tag padayon og practice ug maminaw mo sa mga ubang tawo nga magstorya og binisaya. Aron makuha ra sa iyong utok ang impormasyon ug maanad mo og paminaw sa mga tawo nga nagistorya og binisaya, Magkita-kita ta balik ari lang sa V Avenue. Magbinisaya ta. Ug maminaw mo sa mga ubang tawo nga magistorya og binisaya. This means, and you're all going to listen to some other people that talk or speak in Visayan. Okay? So take a look at this one. Maminaw mo. Maminaw means to listen. Mo, remember, it's the plural form of you guys. So maminaw mo means you guys listen, or all of you listen. And the next one is, we have sa mga ubang tawo. Sa, before I taught you about this one, it should be followed by a place, but it's also directional. So this means two. Mga means some. We learned about this in the past episodes, right? The mga. Ubang means other. Tawo means person. So when you say mga ubang tawo, other people. Remember tawo? Tawo. It means a person. But if you add mga tawo, like this one, it means people. Remember in the past episodes, we studied barkada. So you can use mga to make a noun plural in form, like mga hotel. If you say mga hotel in Visayan language, you don't need to add s, because it's already considered plural when you put mga. It's already like it's a mix with this Visayan language, like mga internet cafe, mga artista, celebrities, you know. Many Filipinos like celebrities. Mga silingan. Okay, this is a crash course on the spot vocabulary for you. Silingan. Look at that. Silingan. It means neighbors. Mga silingan means neighbors. Mga higala. It means friends. Mga higala. Higala means friends. Mga estudyante. Mga estudyante. This means students. Students. Mga butang. Butang means thing or object. So when you say mga butang, it means things. Mga butang. Mga pagkaon. Pagkaon means food. So when you say mga pagkaon, it means food. Okay? I love food. So there you go. Nakasabot mo? Dali ra kayo no. Kamo na pod. Sulayin ninyo, dali ra kayo. Ug maminaw mo sa mga tao nga mag-istorya og binisaya. So the next one is nga mag-istorya og binisaya. Now remember, this is a very important thing. Nga mag-istorya og binisaya. Nga is like that. She is the person that. So nga is a very important thing. This is very useful for you guys, even though you've just started learning Visayan. Nga is a connector, like mga tawo nga ganahan mo tan-aw og sini. So people that like to watch movies in cinema. Nga is a very important thing. Word. Look at this. Mga Amerikano nga nagpuyo sa Cebu City. This means American people, okay? American people that live in Cebu City. Remember nagpuyo? Nga. So don't forget nga. It's very useful now. I'm going to give you another example. I'm sure many of you will remember this. I'm sure many of you won't forget this sentence, especially the adults. Mga lalaki nga ganahan kaayo ug mga sexy nga babaye. So mga lalaki means men. Nga ganahan, that like. Nga means that. Ganahan means like. Remember in the past episodes, kaayo means much or very. So ganahan kayo, really very much like. So ug mga sexy nga babaye. Sexy women. So men who really like sexy women. Mga lalaki nga ganahan kayo og sexy nga mga babae. And then we can have this, mga tawo nga ganahan kaayo og pizza. This means people that very much like pizza.
Although it's the correct way to say it is people who like pizza very much. Mga tao nga ganahan kaayo og pizza. So don't forget, nga is very useful. Then I'm gonna give you another example. Daghan kaayo. Daghan means many. Okay? Remember that. Daghan kaayo. Kaayo means much. So when you say daghan kaayo, like this one, we're gonna use it in a sentence. Look at this one. Daghan kaayo og mga tawo nga ganahan kaayo ni Lady Gaga. So this means there are so many people who like Lady Gaga very much. So here, we're using nga as a connector. So it's very useful. Don't forget that, okay? Daghan kaayo og mga tawo nga ganahan ni Lady Gaga. Nakasabot mo? Dali ra kayo no. Kamo na pod. Sulayin ninyo, dali ra kayo. So, take a look at this one. Ug maminaw mo sa mga ubang tawo nga mag-istorya og binisaya. So this is what Kier has been saying all along, is, you know, from episode 1 up to episode 10 here. Now we're understanding it. Ug maminaw mo sa mga ubang tawo nga mag-istorya og binisaya. Now binisaya means in the Visayan way or the Visayan method. But actually it's Bisaya. Actually you can say Magbisaya. Remember, Magbisaya, it means to speak Visayan. But we can also say this. We can also use this Binisaya. It means in the Visayan method or in the Visayan way. Same thing with English. English means English. Then we say in English. In English. It means in the English way of speaking it or the English way of saying it. Nakasabot mo? Dali ra kayo no. Iring. 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 Usa ka iring. Usa ka iring. Usa ka iring. Duha ka iring. Duha ka iring. Duha ka iring. Tulo ka iring. Tulo ka iring. Tulo ka iring. Upat ka iring. Upat ka iring. Upat ka iring. Upat ka iring. Lima ka iring. Lima ka iring. Lima ka iring. Lima ka iring. Unom ka iring. Unom ka iring. Unom ka iring. Unom ka iring. Pito ka iring. Pito ka iring. Pito ka iring. Pito ka iring. Walo ka iring. Walo ka iring. Walo ka iring. Walo ka iring. Siyam ka iring. Siyam ka iring. Siyam ka iring. Siyam ka iring. Napo ka iring. Napo
kairing. Napo, kairing. Napo, kairing. Lingaw kaayo sa? Lingaw kayo, nakasabot man mo no. Basta practice lang jud mo. Ang importante ani kay magsige lang gyud tag padayon og practice ug maminaw mo sa mga ubang tawo nga magstorya og binisaya. Aron makuha ra sa iyong utok ang impormasyon ug maanad mo og paminaw sa mga tawo nga nagistorya og binisaya, Magkita-kita ta balik ari lang sa V Avenue. Magbinisaya ta. For more information, you may like us on Facebook. Just simply go to facebook.com/Visayan Avenue. Thank you so much for joining us